بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه алам жаратқан Аллах Тағалаға мақтаулар болсын. О Раббым, бізге халал рызқы берген, халал рызқымызға береке берген. Аллахума ба'ид байнана ва байнал харами валау кана кафира. Аллахым, арам көп болса да бізді арамдан алыс қылғын. Кама ба'адтал байнал машриқ вал мағриб. Шығыш менен батышты алыс қылған сияқты бізді арамдан, арам жолдардан алыс қылғын. Я Раб, ирфа анна ал-бала вал баба. Аллахым, бізден әр түрді сынауларды, балелерді, жана апат, оруларды бізден алыс қылғын. Я Раб, рузуқна л-ихласа фил қаули вал амал. Аллахым, сөйлеген сөзімізді, жасаған ішімізді барымызға ихласты насip ет. Қылған ішімізді, сөйлеген сөзімізді қалыс өзіңнің разылығыңды үміт қыл насip еткін. Вашхаду ан ла илаха иллаллах. Жана куәлік берем, Аллах жалғыз, анын шериги жоқ. Аллах Шура сүресінің 25 аятында мындай дейді: "Ва хуаллази яқбалу таубата ан ибадихи ва яъфу анис сайиат ва я'лам ма таф'алун." Аллах өзінің пенделерінің тәубасын қабыл алады. Аллах өзінің пенделерінің тәубасын қабыл алады. Жана күнөөлөрүн өчүрөт. Жана ал силердин эмне кылып жаткан ар бир ишиңерден билип турат, хабардар. Ва хуаллази яқбалу таубата ан ибадихи. Аллах бенделерин тәубасын қабыл қылады. Ва яъфу анис сайиат, жана көптөгөн каталарыңарды өчүрөт. Ва я'лам ма таф'алун, силердин ар бириңердин эмне жасап жатканыңарды билүүчү зат. Ва ашхаду анна саййидана ва набийяна ва азимана ва хабибана Мухаммадан Расулаллах. Жана күбөлүк берем, биздин улуубуз, пайгамбарыбыз, жол башчыбыз, сүйүктүүбүз Мухаммад Аллах Тааланын кулу жана элчиси. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул дүние, бул жашоо эмне экенин кыска нуска сөзүндө. Сөзү кыска нуска, бирок магызы, мааниси терең болгон сөзүндө бул дүниені баяндап, Хазіреті Умардың баласы Абдулланын белин таптап пайгамбар мындай дейт: "Кун фи дуния кааннака гариб ау абирис сабил ва удда нафсака мин ахлил кубур." Я Абдулла, ey Кудайдын кулу Абдулла, пайгамбар Абдуллага айтып атат, бирок ал сага да мага да тиешелүү. Кун фи дуния кааннака гариб, бул дүниеде бир чочун адам сыяктуу болгон. Чочун башка жерден келген, бир конок сыяктуу болгон. Ау абирис сабил, же жолоочу сыяктуу болгон. Ва удда нафсака мин ахлил кубур, өзүңдү мүрзөдөгү адамдардын бирөөсү менмин деп эсептеп койгон дейт. Дүние ошондой кыска экен. Жолоочу жолдо барып өтүп кеткен сыяктуу, же конок келип 1-3-4 күн туруп жумушун бүтүрүп кеткен сыяктуу, сен өзүңдү бир чочун адам сыяктуу, же жолоочу сыяктуу эсептеген, жана өзүңдү кабырдагы мүрзөдөлөрдүн бирөөсү менмин деген дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, инсан эгер адалга канаат кылбаса, Аллах берген адал нерсеге канаат кылбаса, канааттуулук кылбаса, ал эч качан тойбойт. Азга да разы болбойт, көпкө да тойбойт. 10 миң акчасы бар адам 100 миң болсун дейт. 100 миңи бар миллион болсун дейт. Миллиону бар 100 миллион болсун дейт. 100 миллион бар миллиард болсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Анас ибн Малик деген сахаба риваят кылат. Хазрет Анастан Аллах разы болсун: "Лау кана ли ибн Адам вадиян мин ал-мал ау мин az-захаб." Хадисте бир риваятта мал деп келет, бир риваятта захаб деп келет. Эгер адам баласыга эки өрөөн малы болсо, эки өрөөн алтыны болсо, лабтага вадиян салисан, ал адам баласы 3-чү өрөөндү талап кылат дейт. Эки өрөөн малы бар, эки өрөөн алтыны бар адамга 3-чүсүнө үмүт кылат. Вала ямла жауфа ибн Адам илля тураб. Адам баласын курсагын топурактан башка эч нерсе тойгозбойт дейт. Биздин кыргызда айтат, адамдын көзүн топурак тойгозот дейт. Ушу пайгамбардын хадисин биздин ата бабаларыбыз ошентип айткан. Адам баласын эки өрөөн малы болсо, 3-чү өрөөндү үмүт кылат. Бирок адам баласынын көзүн ошо топурак гана тойгозот экен. Ва ятубуллаху аля ман таба, тооба кылгандардын тообасын Аллах кабыл кылат дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, канааттуулук, Аллах Таала канааттуулук бербесе адам эч нерсеге тойбойт экен.
Al dünyaya toy bolgan insandardı Kur'an-ı Kerim'de Allah Tebaraka ve Teala uşunday deydi. Yevme nekulu li cehenneme hal imtela'ti ve tekulu hal min mezid. Kıyamatta dozokay Allah. Oşol günü biz tozoka deydi Allah hitavız deydi. Kapırlarga toldun mu? Tozok. Kapırlarga toldun mu deybiz deydi Allah. Dese tozokun alnı ne deydiken? Dağı var mı deydiken? Tozok. İmansız kafirlarga toldun mu dese tozok. Dağı var mı ey Rabbim deydiken? Kelsin. Oşol siyahtı men bunu bul ayatla nege baylanışıp jatan? Bugün kebir adamlarga kança dünya boldu mu? Toydun mu dese yok dağı var mı deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan. Negizgi bugün men toxtolayın degen masele ahlak. Adamdın adep ahlakı. Bizde bugün Kırgızstanda ekonomikalık krizis yok. Kafeler tolup jatar. Oru boldu kafege barma dese barmadı. Toy kılba dese toylar bolup atat. Şariatta yok jetilik kılba, kırkılık kılba, jıldık kılba dese tolup atat. Kafeler tolup atat. Köçede maşineler tolup atat. Kudayga şükür. Bardığımızın kursağımız tok. Süyüktü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açkalıktan kursağına taş baylagan bolsa, sahabalar açkalıktan kursağına taş baylagan bolsa, bugün taş kötörüp kursaқты жоқ kıla almay жүрөбүz. Bardığımızın kursağımız tok. Biroq bizde adep ahlak krizisi var. Fasadul ahlak. Adamdın adep ahlakın buzuluşı neden bolot? Da'ful iman, imandın zayıflığından bolot. İman güçlü bolbogan kezde adamdın adep ahlakı naçar bolot. Maşallah cuma gündörü Bişkekte 52-53 meçhit bolsa bardıq barsan korogaça tolat da meçhitten çıkkandan keyin jakalaşkanı var. Jol erejесин buzganдар var. Biröөгө birөө karşı salıp algаны var. Oğuzundan çıkkan baya sögünse içinde it ölgön. Kaysa adep ahlakan? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Teala maktagan kezde Peygamber diye Muhammed sen Arapsın degen emez. Ve inneke la ala hulukun azim. Ey Muhammed sen en jogorı adep ahlak eğisisin degen. Din bul ahlak hurmatlı Müslüman bir dogan. Kim din adep ahlakı senden jogorı olsa al imanda dinde senden jogorı bilip koy. Kelip namazda okup koy öyle jıgattım dep çıkıpkandan keyin adep ahlak jogolup boş gerek. İmandağı adamlar adep ahlakı menen başkalarga ulgu boş gerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inneme bu'istu li utammime makaribel ahlak. Men keremetli münözdördü, jakşı adep ahlaktı tollukta üçün jönötüldüm deydi. Ne üçün tollukta üçün deydi? Negizi peygamberga çeyin de adep ahlak boğun. Biroq peygamber oşo jakşı adep ahlaktı tu çokusuna çeyin tolturganı keldim deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kaysı ümmetin, kaysı eldin adep ahlakı jok bolsa eldin kelечеги bolboyt. Uludu hurmat kılıp bolbosa, kiçiğini zat kılıp bolbosa, ayal ayalmın debese, erkek erkekmin debese, ata atamın debese, ene eneligin kılbasa, baldar ata eneni sıylabasa. Ahmet Şavqi degen Seyyidul Umara, Aş-Şuara, şairlerinin, au Amir Şuara dep Araplarda şairlardın, akındardın amiri degen atqa kolgon. Şavqi degen bir emi ötkön Araplarda. Akın. Al mınday deydi. Ve innemel umeme el ahlâku mâ bakiyet. Albatta elder deydi adep ahlakı menen. Eğer adep ahlakı bolsa al el bolat. Fe inhum zahabat ahlakuhum zahabu. Alardın adep ahlakı jok el, al jok bolgon el deydi. Fe izâ usibel kavm fi ahlakihim. Kaysı bir kavm ahlakına kemçilik jetse, ahlakına bir bale jetse, fe aqim aleyhim ma'temen ve avila. Al kavmga janaza okup pata kılıp koy deydi. Adep ahlakını jogotkan kavmga. Men bul Arapçаны жаңы bir şagirdime aytdım, bir Kırgızça qilib berçi desem. Arapça özü öte sonun şeir. Men Kırgızça akındığım yok. Ben jalpak til menen süyleyim. Bir şagirdime şunu bir Kırgızçalaş desem mınday deptir. Ahlakı biyik turat ar bir eldin, ahlaksız adam buzat eli jerin. Kaysı elden adep ahlak tayıp ketse, bul eldi jogoldu dep sanay bergin deydi. Maşallah, Kırgızdın Ahmet Şavqi sekende. Köngül bur. Ahlakı biyik turat ar bir eldin.
Ахлақсыз адам бұзат елі жерін. Қайсы елден адеп ахлақ тайып кетсе, бұл елді жоғалды деп санай берген. Андай бола тұрған болса, біз бүгінгі ел адеп ахлақыбыз менен. Адеп ахлақ бұл имандың бір бөлігі. Құрметті мұсылман бір туғаным. Адеп ахлақы жоқ адам нафсысын сатады. Үй бүлесін, намысын сатады. Намысы болбайды. Мекенін сатады. Мекеннің сырларын сатады. Адеп ахлақ имансыз адамға ішені болбайды. Аламанатты сақтабайды. Бірақ мұсылмандарға не болды? Мұсылмандардың пайғамбарын Аллах Таала мақтаған кезде «Ва иннака ла'ала хулуқин азим» Мұхаммад, әлбетте сен ең жоғары адеп ахлақ иесісің дейді. Пайғамбарымыз пайғамбар болып жөнөтілуден мақсат эмне екендігін баяндап, мен адеп ахлақты туу чоқысына жеткізу үшін, толықтау үшін келдім дейді. Құран ошол Құран, сүннет ошол сүннет. Бірақ қауымға елге не болды? 90-80% мұсылманбыз дейбіз. Бірақ мұсылмандар не болды? Құрандан алыстап кеттік. Сүннеттен алыстап кеттік. Құранды бір ғана паталарда оқып қалдық. Мазарларда оқып қалдық. Құрандағы адеп ахлақ менен мүнөзүбүздү адебибизди оңдобой койдук. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кереметті Құран-ы Кәрімде пайғамбардың тілімен Аллах мындай дейді. Ва қала ар-расул я раб инна қауми иттахазу хазал Құр'ана махжура. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссалам мындай дейді: ей Раббым, менің қауымым, Құрайш қауымы жөнінде айтып отыр. Менің қауымым мына бұл Құранды таштап қойышты дейді. Құрандан алыстап кетішті. Пайғамбар ошол кезде Құрайштарды айтып отыр. Я Раббым, бұл қауым Құранды таштап, Құрандан алыстап кетті дейді. Біз. Бүгін көптөгөнүбүз Құрандың расмиден башқаны билбейбиз. Исламдың ысмын билебиз, Құрандың расмini билебиз. Жума намазға, айт намазға машалла толтыра келген менен мечіттен шыққаннан кейін бири-бирибизди сыйлаш жоқ. Кейде шығып қарап тұрсаңыз, мечіттен шыққанда 5 уақыт намазға келген адамдардағы қарап тұрып өзіге оқшаған киінген, өзіге оқшаған сақалжанға салам береді, жанында біреуге салам бербейді. Улуды урмат қылбайды, кичүүнү ыззат қылбайды. Сенің намазың қана? Сенің адеп ахлағың қана? Сен оқыған Құраның қана? Вайлул лил мутаффифин аллазина иза ктала ан-нас ястафун ва иза калу ва вазанум юхсирун. Вайлун болсын, ахвалыға вай болсын. Кимдердин? Тараздан алған кезде так граммынача өлчеп алып, біреуге берген кезде өлчемде таразды алдайды. Жумаға келгеннен кейін базарға барғандачы тараздан алдайсың ба? Қытайдан алып келген товарыңды Кореянық деп сатасың ба? Же Қырғызстандағы Түркиядан алып келген деп сатасың ба? Айбын кемшілігін айтпайсың ба? Урматтуу мусулман бир туган, Исра сүрөсү 36 аят. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تخف ما ليس لك به علم. Өзің анық білбеген нәрсені ерчібе. Білбеген нәрсені сөйлеме деген сөз. Өзің анық білбеген нәрсенің арқасынан түшпе. Шындығында құлақ, көз, жүрек, ақылыңа Аллах Тааланың астында жауап бересің. Көзің менен көрбөй бір нәрсені жазба. Құлағың менен ұқпаған нәрсені айтпа. Өзің түшінбеген нәрсені тарқатпа. Урматты мұсылман бір туғаным, Хазіреті Али пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күйеу баласы өте данышман адам болған. Мадинадағы ең илимдүүлөрдүн бирөөсү болгон. Илим эшиги деген Хазіреті Али мындай деді: Куамы дүния би арбаа. Bir dünyanın, bir mamleketin önügüsü 4 нәрсеге таянат дейді. Бұл етті Hazreti Ali сөзі қараға дүниенің дейді. Дүниенің тік тұруысы, дүниенің önügüsü 4 нәрсеге бекен болады дейді. Бірінші, алимун я'малу би илми. Бірінші, илимді илиміне амал қылса дейді. Законды қабыл алғандар законға баш ийсе. Илимді илиміне амал қылса. Конституция жазады, закон жазады, өзі ошоға амал қылбайды, атқарбайды, баш ийбейді. Бірінші, егер өнігім десек, бардығымыз не екен? Ошо илимибизге амал қылабыз. Екіншісі, важахун ла ястакбиру ятааллам. Илимсіз илим алудан текеббирленбестен илимге умтылады дейді.
İlimsizler ilimge umtulsa deydi. İlimdüler ilimine amal kılsa. Üçüncüsü, وَغَنِيٌّ لَا يَبْخَلْ بِمَالِهِ. Baylar malı mülküne sarаңдык kılbastan el üçün, jer üçün sarptaydı. Жетим жесирге берет. Окуй албагандарға мектеп салат. Мечит салат, көпүрө салат. Bir mamleketin önügüsü ilimdüler ilimine amal kılat. İlimsizler ilimge umtulat. Tekebirlenip şundan bir nese öğrenemmi demeydi. Üçüncüsü, baylar baylığına bakıldık, sarаңдыk kılbastan baylığın eli jerge gelecek üçün sarptaydı. Dördüncüsü, fakirun la yabi ahiratu bi dünya. Kolunda yok be beçara ahiretini bu dünyaya satmaydı. Dördüncüsü ne eken? Kembagal be beçaralar ahiretin dünyaya satmaydı. Akça üçün köçege çıkmaydı. Akça üçün dost satmaydı. Akça üçün özünün namusunu satmaydı. Akça üçün özünün dinini satmaydı. Akça üçün koynunda kotur taşlardan sızgan yoluna yürübeydi. Emin karang teskerisi. Eğer ilimdi ilimine amal kılbasa, zakondu kabul alıp, adamlarga tuğra bağıt körsetip, özü amal kılbasa, ilimsizler ilimge umtulbaydı. Mana bilgen ne kılıp atat deydi, men bilbeysem de anan jakşımın deydi. Bilgenler emnele deydi, mana bilgenler emne kıldı deydi. Andan köre bilbeyle koyayın deydi. Baylarımız beçaralarga, eli jerimizin keleceği üçün malın sarptabasa, beçaralar alar ahiretin bul dünyaya satadı. Bak şu majbur al. Oşonlukta urmatlı Müslüman bir tuğanım, Hazreti Ali'nin canına bir adam geldi. Hazreti Ali'ni elestetin, bugünkü padişanın Sadır Japarov'un ordu'nda oturganday. Hazreti Ali. Bir жақшы қора алыптыр. Қора үй алаттағын келіп, нотариальный конторадан доверин салбастан, купли-продажа сатып алдым деген қағаз жазбастан, падишанын жанына келіп, падишам дейді, мен моğunun қорғонын сатып алдым дейді. Үйін сатып алдым, өз қолыңыз менен жазып, өз мүйріңізді, печатыңызды ұрып берің, өз мөріңізді ұрып берің, башқалар менен талашпасын, менің бала шақама қасын дейді. Hazreti Ali kelgen adamdın yüzüne tigilip karası, bu dünyaya uşunday berilgen, ahiretini unutup koygan adam eken. Hazreti Ali karab turup müntüp yazar. Bismillahirrahmanirrahim. Merimdu, rahimdu Allah'ın atı menen başlayımın deydi dağın. Fakat iştara meyyitu minel meyti daran. Bir öyle turgan bende, ikinci öyle turgan bendeden bir korgon satıp alıptır. Bir öyle turgan bende, ikinci öyle turgan bendeden koro satıp alıptır. Darun taqafi beledil gafilin. Al üydün, koronun adresi Allah'ın zikriden, jaratkan Allah'ın barlığından kapilet kalgan şaharında. Allah'ın barlığından, birliğinden, kudretinden kapilette kalgandardın şaharında. Şaharda yaşayanlar kimler eken? Allah'ın asit istegendir. Kudaydan korkmagandır. Ve şari'il muznibin. Günekörler köçesinde. Şahardın atıdır. Allah'ını zikir kılmagandardın şaharı, köçesinin adı Günekörler köçesi. Hazreti Ali yazıp atar. Laha arba'ata hudud. Al üydün 4 granicası var, çegarası var. Al üydün 4 çegarası var. El-haddul evvel yenteh ilel mevt. Birinci çegarası ölüm menen tügeydi. Algan üyün ölüm menen tügeydi birinci çegarası. Vel-haddus sani yenteh ilel kabr. İkinci çegarası mürzege çevarat. Mürze barganda büttü. Ve hadisel yenteh ilel hisab. Üçüncüsü Allah'ın aldığı var eset berüde. Ve rabi'u yenteh imme ilel cenne ve imme ilel nar. Dördüncü çegarası je dozok al parat eğer aramdan bir ödün akın jegen bolsa. Jetimden akın jegen bolsa. Eldin budjetinden urdagan bolsa. Beşik al parat çeke terimenen alıp al uyda zikir bolup azan bolgon bolsa. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Uğup koy. Hazreti Ali yazdı. Her birimizin üyümüzdün kvartirasının 4 çegarası var. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. O jetimden akın jegender uğup koy. Eldin mülkün urdaganдар uğup koy. Budjetten jegender urdap uğup koy. Жалпы Kırgızstan eline taandık bolgon elektr energiyadan, gazıdan, kömürden urdagan urlar uğup koy. Jetim jesirdim pensiyalardan akın jegender uğup koy. O bendelerden akın jegender uğup koy. Tarazdan aldagan uğup koy.
Процент менен жегендер угуп кой. Арам жол менен соода кылгандар угуп кой. Залым угуп кой. О адилетсиз угуп кой. О мусулмандардын малы мүлкүн сол жол менен, арам жол менен жегендер угуп кой. Сенин жыргалчылыгың түбөлүк болбойт. Сенин касыр сарайларың түбөлүк болбойт. Сенин креслолоруң түбөлүк болбойт. 7-нчи этажың түбөлүк болбойт. Байлыгың, бийлигиң түбөлүк болбойт. Сауналарың түбөлүк болбойт. Кошоматчы сени жуугандар түбөлүк болбойт. Сен чет мамлекетке кылган саякаттарың, эс алууң түбөлүк болбойт. Жаныңдан жан сакчылар түбөлүк болбойт. Малың, мүлкүң түбөлүк болбойт. Тарыхка көңүл бур. Залымдар кайда? Канчалаган залымдар өттү? Кайдалар? Bir гана заттын өкүмү калат. Сенин өкүмүң түбөлүк эмес. Жалгыз падыша калат. Ал Кул хуваллаху ахад. Аллаху самад. Лем йелид ва лем юлад ва лем якун лаху куфуан ахад. Айткын о Мухаммад. Аллах жалгыз. Кул хуваллаху ахад. Аллаху самад. Аллах беймухтаж. Эч нерсеге мухтаж эмес. Лем йелид ва лем юлад. Ал туубаган, жана туулбаган. Жана ал ага эч теңи жок. Ал затка эч бир теңи жок. Bir гана Аллахнын өкүмү калат. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазирет Али бир өлө турган бенде, экинчи өлө тургандан коро алыптыр. Ал коронун 4 границасы бар. Биринчи чеги өлүм менен түгөйт, экинчиси мүрзөгө түгөйт, үчүнчүсү эсепке түгөйт, төртүнчүсү дозокко же бейишке алып барат. Ал коронун шаары Аллахнын зикринен кабилетте калгандар көчөсүнүн аты күнөөкөрлөр көчөсү деп колуна карматып коет. Колуна кармаган кезде Амирил Муъминин падышам дейт. Мен сизге үйүмдүн кагазын, документин жазып бер десем, сиз мага өлүм, кабыр жөнүндө жаздыңыз дейт. Бул эмне кылганыңыз? Жүрөгү титиреп, коркконудан отурган адамдарды айтат, моголор күбө болсун Амирил Муъминин дейт. Мен Аллахнын зикринен кабилетте калыпмын дейт. Мен күнөөкөр болуп калыпмын. Ошол алган үйүм жетим жесирлерге, бечараларга Аллах жолунда вакыф болуп калсын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, мен бүгүн эмне үчүн бул темага токтолуп жатам? Бүгүн бийлик алмашты, жашообуз, турмуш өзгөрөт дейбизби? Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам коомду өзгөрткөн кезде завод фабрикадан баштаган жок. Инвесторлорду чакырып баштаган жок. Завод фабрика куруш оңой. Ишканаларды ачыш оңой. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, инсандын адеп, ахлак, нафсин оңдош керек. Эгер биз оңолобуз десек, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар ушул нерсени баштады. Адамдардын жүрөгүнө, ички дүйнөсүнө ихлас, мекенге болгон сүйүү, динге болгон сүйүү, эли жерине болгон сүйүү, жасаган ишине калыс Аллахнын ыраазылыгын үмүт кылган ихлас орнотуш керек жүрөккө. Адамдардын жүрөгүнөн нифак, экижүздүүлүктү алып салыш керек. Кошоматчылыкты алып салыш керек. Пахта койчуларды ушундай жаман кылык жоорду алыш керек. Пайгамбар акид ар-ракаба байнал абд ва рабби. Бенде менен Аллах ар-ракаба. Ар-ракиб. Дайым Аллах мени көрүп турат. Аллахнын менин көзөмөлдөсүндөмүн. Аллахнын коргоосундамын деген şu iman орнош керек. Кайра айтам, бүгүн биз экономикалык кризисте жашаган жокпуз. Аксакалдар баары билет бул жерде турган. Өтө кыйын күндөр өткөн. Өтө оор, ачкачылык күндөр өткөн. Бирок ал кезде эч ким динин саткан эмес. Бирок ошол кезде адеп ахлак болгон. Бирок бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, бизде эме бар? Бизде бир кризис болсо, иман, адеп, ахлак кризиси бар. Буну чече турган бир гана Аллах чечет. Аллах Najm сүрөсүнүн 58-ci аятында айтат: "Лейса лаха мин дуниллахи кашифа." Лейса лаха мин дуниллахи кашифа. Аллахтан башка эч ким аны чече албайт. Алладан башка эч ким аны ача албайт биздин проблемабызды. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер туура жолго түшөбүз десек, жашообуздун өзгөрсүн десек,
Ra'd surəsinin 11-ci ayətine köngül burabız. Ra'd surəsi 11-ci ayət. İnnallaha la yugayru ma bi qavmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Çınında Allah hiç bir kavmdun yaşoosун özgörtpeyt. Kaçan ol kavm özündeki bar imanın, adep ahlakın özgörtmeyince Allah al kavmdun yaşoosун özgörtpeyt deydi. Ayatqa köngül bur. İnnallaha la yugayru ma bi qavmin. Allah bir kavmda bolğan tүйшүктөрдү, проблемаларды özgörtpeyt. Kaçanga çeydi? Hatta yugayru ma bi anfusihim. Al kavm özlerinde bolğan imanın, adep ahlakın yaşoo nuğun özgörtmeyince. Eğer yaşoo özgörsün dese özünüzden başlaşınız gerek eкен. Hazır her bir tanış biliş izdep atat, çurkap atat, ortamçı izdep atat. Özgörmeysin mi? Ne üçün jaratkanга жалбарбайбыз? Андай бола турган болсо, бүгүн биздин башыбызга келген баледен кутулуудун жолу кайда? Даванын дарты кайда? Оорудун шифасы кайда? Ал ички дүйнөнүн оңолуусу. Bir misal vereyim hurmatlı Müslüman bir tuğan. Hazreti Umar Amiril Müminin özünün askerlerin Sa'd ibn Abu Waqqas degen paygambardın tağası taykesi болады. Sa'd ibn Abu Waqqas asker başı, главнокомандующий. Eң жогорку başçılığında Bağdat, Irak, Kufaga cihatga jönөтөт, gazbatga. Gayri dinler menen salgılaşуу. Mareke bütkөндөн кийин musulmanlar жеңишке. Жеңгенден кийин Sa'd ibn Waqqas Kudayga şükür kıldı, namaz okup dursa, bul jerde serjant degen, kapitan degen, mayor degen, podполковник же полковник же генерал degen званиясы жоқ. Қатардағы жоокер. Жөнөкөй bir жоокер чоң bir сандыкты кыйналып, Sa'd ibn Waqqas командирдин алдына көтөрүп келет. Alып kelip астына койса, бул эмне десе, жеңиш, биз жеңген жерде bir жерде олжа бар экен дейт. Анын ичин ачса, алтын бар, күмүш бар, алмаз бар, өтө чоң байлык. Билип кой, ал заманда виза деген маселе жок, граница деген маселе жок. Кааласа, шаарлардын, жердин чар тарабына ойноп кетсе болот, жашырып алып. Sa'd ibn Waqqas Катардагы жөнөкөй жоокерден сурайт. Bunun içinden bir nesi aldыңбы дейт. Desem ne deyt? Allah Taala'dan korku bolbogondo, kıyamat gününden korku bolbogondo senin canına kötörüp kelbeyt edem deyt. Allah'dan korkkanım için bul musulmanların jеңишine düşkön olcu, musulmanların mülkü meniki emes deyt. Sa'd ibn Waqqas balam atın kim deyt? Tanış olayın atın kim deyt? Ne için ağa maktoo, благодарность айтуу үчүнбү? Sa'd ibn Waqqasqa жанагы катардагы жоокер карап туруп, мен сизге азыр атымды айтып, сиз башка жоокерлердин алдында мени мактасаңыз, Аллах Тааланын астында ала турган сооптон курка албайын дейт. Атымды айтпайын деп кетип калат. Кеткенден кийин Sa'd ibn Waqqas артынан бир өзү жөнөтөт. Акырын барып көрчү дейт. Бул ким экен дейт. Артынан барып өзүнүн алачыгына, палаткасына кирип эс алып жатса, артынан келген карайт. Караса бул жоокердин аты Амир ibn Qays. Аты ким экен? Амир ibn Qays. Qayстын баласы Амир. Урматтуу мусулман бир тууган. Ушул эле жоокер bir канча жылдардан кийин Амир ibn Qays өлүм төшөгүндө жатып, жан берер кезде ботодой боздоп ыйлайт. Ыйласа жоро жолдоштору, сен пайгамбардын тайкасы Sa'd ibn Waqqas менен Bağdat, Irактын фатыхында исламды жеткизгенсиң, газватка катышкансың, не ыйлайсың, өлүмдөн коркуп жатасыңбы дейт. Десе карап мындай дейт. Жок дейт. Мен өлүмдөн корккон жокмун дейт, көзүнөн жашын артып. Бирок 3 нерсени ойлоп ыйлап жатам дейт. 3 нерсеге өкүнүп ыйлап жатам дейт. Көңүл бур. 3 нерсеге өкүнүп ыйлап жатам дейт. Эмне десе? Лейлатун нимтуха. Толлук түндү уктап, тахажжудка турбай, тахажжуд намазын окубастан толлук түн уктап өткөзгөн түндөрүмө ыйлап жатам дейт.
Mana ölüm kelet eken. Ölüm hak eken. Mına can berip jatam. Bирок tahajjudga turbastan uktap ötközgön түнгө ыйлап жатам dedi. Экинчиси. Валиямин aftartu fi ve lem asum savme nafile. Nafil oruza karmabastan oğuzum açık. Hayvanday jep kursağımды toygozуп oruza tutpastan ötközgön күндөрүмө ыйлаймын dedi. Üçüncüsü ve sa'atun gafile fiha kalben zikrillah. Üçüncü ilaganım yüreğim Allah'ın zikrinde kapilet kalıp külkü tamaşa menen, oyun menen, hazıl menen, başka menen ötközgön saatlarıma ilaymın dedi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Amir ibn Kays uşunday oroza tutmagan gününe ilasa, tahajjud okumagan tününe ilasa, Allah'ın zikriden kabilette kalgan tiline ilasa, seni menen menin ahvalımız kanday? Hurmatlı Müslüman bir tuğan. 24 saatte 1 saat ibadat kıla albayбыз. Үйüңe varsa barыңдығы türlü muzikalar. Kur'an, zikir, azan degen nerse жоқ. Oroza Ramazan ayında. Ramazan ayı bütkön günü 5'ke joldama algan siyaktуу ayıt günde kebir insanlar orozadan takva degen sabakты alбастан atın өткөр аракка кул болуп алат. Баягыдай пивого, виного, баягыдай насвайга, тамекиге. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Ramazan ayında jarıtып oruza karmay albayбыз. Jana Allah'ın zikriden kabilette kalgan yüreğime deydi. Az yüreğimizde ne var? Zikir men oşonda elek bolabız mı? Bul ulu sahaba hurmatlı Müslüman bir tuğan. Adamdardın içki dünyasının adep ahlakısını oңдоо deydi. Dağı bir misal vereyim. Sahaba Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu. Hazreti Abu Hurayra ulu sahaba. Bir gün kelatsa bir ayal erte menen sütkö su koşup jatat. Ya amatallah. Kudaydın çorusu deydi. Kudaydın kulu. Erten kıyamatta deydi. Allah Teala seni süttü sudan, suunu sütten ajırattı, sen ne kılasın deydi. Uşul söz menen. Al kezde sottor жоқ. Eldi kıdırıp жүргөн MVD'nin adamları жоқ. Kameralar жоқ. Bir söz. Hazreti Umar buyruk beret. Emne de buyruk beret. Müslümanlar deydi. Süt satkanlar sütkö su koşmagıla deydi. Kudaydan korkula. Bürödün akın jebegile deydi. Süt satkan bir ayal erte menen bağımdattan aldın sütüne su koşup yatsa janında kızı kelet dağı apake deydi. Amiril müminin imandılardın padişası sütkö su koşma demedi böyle deydi. Amiril müminin sütkö su koşma demedi mi dese? Kızım deydi. Amiril müminin kayakta bizden sütkö su koşkanımızı kaydan köret deydi. Al hazır meçhitinde namazını okuyadat deydi. Al kaydan köret dese kızımınday deydi. İza lem yaran amiril müminin ve rabbil amiril müminin yarana ya ummah. Eğer amiril müminin padişah körbese yine padişahın padişahı Allah körüp durat koyan eke deydi. Hazreti Umar körbese Umar'dın padişahı Allah körüp durat koyan deydi. Hazreti Umar bu sözde okup kalat, al meçhitten çıkan eldi kıdırıp жүрөт. Kelip baldarın cihatta baldarım deydi. Süt satkan ayaldın bir kızı var eken deydi. Allah'dan korkkan deydi. Enesiga nasihat kılıp Umar körbese Umar'ın Rabbisi körüp durat deydi. İmanı bekem kız eken baldarım kimin alasın deydi. Baldarım çıkpaydı. Ekin soruyor baldarım. Süt satkan karasan padişahın amiril müminin baldarı süt satkan ayaldın kızıga. Kimin uylanat? Ekinci ol soruyor çıkpaydı. Üçüncü ol sorağına ayet. Birinde uylanmasan özüm uylanam deydi. Degende Asım degen balası Hazreti Umar'ın Asım balası aytadi. Ata ben uylanam deydi. Bu kızın adı Leyla. Çünkü mü? Leyla keyin Asım uylangandan keyin Leyla töröledi. Leyla keyin Abdülaziz. Al Umar İbn Marwan'ın balası Abdülaziz İbn Marwan. Marwan'ın balası Abdülaziz degenge uylanat. Abdülaziz'den
Umar ibn Aziz 5-ci xalifa Umar ibn Abdülaziz деген uşu kızdan töreledi. Hazreti Umar'dın kız nevresinden bolğon emi. Qarang, süt satkan ayaldın takvadar kızdan. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Keda adamların ayat hadis eside kalbaydı. 100 yıl murun, balkim 120 yıl murun. Egipet'ten keme menen acılar acıga jönöydü. Kızıl dengiz arkылуу keme menen acıga barышат. Ben de 94 yıl okup жүргөн кезимде Assalam деген keme menen 2 sutkada Suez kanalından emege Ciddaga barganбыз, umraga. Keme menen aksakal acıga jönöydü. Kemede es alıp жатқан aksakal janında kapçığı var eken, bizim Batkendeki kartman deydi. Kapçığı var eken, akça salgan, başlığı var eken. Мындай уктаганда bir maymul başlıkты kapçıqta alат экен дагы, kemenin parışı ödöge çıkıp alат экен. Baykuş bolğon acıga baram dep 10 kümüş tenge jıynagan, dirham bolsa, dinar bolsa 10 altın tengesi var eken. Acıga sarıptayım, acıdan bala çakama bir nerseler alıp gelem, kurbanlık kılam degen akçagan 10 altın tengesi var eken. İyilap jogorı çıkıp algan maymul hayvan da düşünbeydi. Akşamdı ber dese, kapçıkta açat eken dagı maymul. Bir altın tengen aksakalga kıtıp, ekinçisi suğa kıtat eken. İyilap magar kıt dese, birösün aksakalga, birösün suğa kıtat eken. Oşantip 10 altın tengen 5 ösün suğa kıtıp, 5 ösün anan aksakal kırdı. Aksakal 5 ösün karmap alıp iyilap, acı başçı bolğon alımdın janına iyilap keledi. Bolğon 10 tıyın jıynadı mere altın tıyın, dinar. 5 ösünü bu hayvan, maymul suğa kıtıp verdi. 5 ösü kaldı dese, alım karap turup aytат, kesipingizde ne deydi, ne kesip kılasыз deydi. Dese bala çakan menen de süt satabыз deydi. Kesipingиz ne deydi? Süt satabыз deydi. Sütke su koşa beleң dese, acıga baratam emi deydi, Allah Taala'nın астына moynum alayın emem deydi. Ova, sütke su koşa dilek deydi. Degende alım aytат, suudun akçası suğa ketti, süttükü sağa geldi deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, aram nerse buyurbaydı. Aram kança bolbosun anın berekesi bolboydu. Paygambarımız koomdu 2 prinsipte tarbiya kılgan. 2 negizde. Birincisi, mabda la ilahe illallah, Allah'tan başka sığınууга tatıktуу Kuday yok. Allah'tan başka sığınууга tatıktуу Kuday yok. Birinci, la ilahe illallah. Paygambar onun için şuga çakırdı. İkincisi, summa innakum yawmal kıyamati tub'asun. Keyin kıyamatta sizler tirilesiңер. Keyin sizler kıyamat gününde kayradan tirilesiңер. Kıyamatta kayra tirilişingni bilseң, esep berişingni bilesin de. Birinci, жалгыз Kudaydan korku. İkincisi, kayra Allah Taala'nın астына barıp esep berүү. Dubinka menen, türme menen birөө tarbiya kıla albaysın. Tarbiya ne eken? Muraqaba, Allah Taala'dan korku. Ar-Raqib, körүүчү Allah. Kameradan başkadan emas. Bu kamerani da öçürüp salıp atat, udalит etip koyup atat, turabı? Ne eken? La ilahe illallah Muhammed Rasulullah bul kelime menen jana summa innakum yawmal kıyamati tub'asun. Kıyamatta sizler kayra tirilesiңер, Allah Taala'nın астында esep beresiңер de. Uşu negizde paygambar tarbiya kılgan. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar bi rahmetika ya erhamer rahimin.